Pucanje iznutra. Bivši članovi SNS-a otkrivaju ucene i mahinacije režima. Nekadašnji aktivisti SNS-a, umorni od pritisaka i ucena, počinju da iznose prljav veš, od uslovljavanja medicinskom pomoći za političku lojalnost, preko obaveznog dovođenja glasača, do neplaćenih radova na megaprojektima poput Expo. Narod sve manje prihvata poslušnost, a režim Aleksandra Vučića suočava se sa urušavanjem iz sopstvenih redova. Da li je ovo početak kraja organizovane kriminalne grupe Aleksandra Vučića? I kad sam u istini, u pravdi, ne bojim se nikoga, ako ne sme niko da vam kaže, ja ću da vam kažem. Ovdje je Jelena Đorđević ispred štaba Aleksandra Vučića, koja je sa štapom, znači išla kod vas i ucenili ste me da bi kupila, dok nisam bila oporavljena, posle operacije kičme, miligramu od 300 miligrama koje mi je prepisao major Novaković, pozdrav za njega, koji me operisao i vaskrsla na dan Svete Petke i ova žena stala na noge. Znači, još jednom, nećeš mu cenjivati da idem da ti zovem glasače za 5000 dinara, jer ste mi ukinuli moje svo pravo da bi išla tako sa štapom, znači da vam ja idem i da vam pozivam glasače i da pitam koliko imam podršku i da me pozdravlja Aleksandar Vučić. Još nešto, tvoj brat je 100 puta mene znao u odboru da nađe i da kaže desi maleni, bravo. Šta sam dobila za to bravo? Ništa. Moja ćerka vam je 100 puta slala e-mail koji niste nikada ni pročitali, a kamoli odgovorili. Aleksandre Vučiću, vrati pare zarađeni ispred Expo 2027.